za Mirembe Capital News muherereye ku migabane itandukanye igize isi turabakira umwanya makuru kuri Mirembe Capital News mu masaha yacu ya mu gitondo. Uyu munsi rero ni ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 tugiye kurebera hamwe uko hameze mu misozi miremire ya Minembwe ndetse tuzokurikira no muri Kivu y'Amajyaruguru turebere uko umutekano uhagaze muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba kandi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Uyu munsi rero twongeye twagarutse ndi kumwe na mugenzi wanje Bruce. Muraho Bruce? Muraho neza bwana Fidel. Turakwakira rero muri studio za Mirembe Capital News uyu munsi kugira ngo tuze kurebera hamwe uko bimeze. Tudatinze rero reka duhite twinjira mu makuru utubwire uko mu Minembwe kuva ku munsi w'ejo kugeza kuri gitondo cy'uyu munsi uko hameze kugira ngo tuze komerezaho n'andi makuru. Ingabo za FARDC zagabye ibitero ahagana mu mugoroba wa joro ngo mu masaha moya. Ibyo bitero byagabwe irundu guhitana umusaza w'imyaka 95. Aho ni mu bice by'irundu, ni ukuvuga ngo rundu iri mu nkengero za centre ya Minembwe, ni mu birometre bibarirwa muri 4 cyangwa 5 nima ntibeshye. FARDC yabigabye ikoresheje drone arizo ndege zitagira abadereva. Ariko nk'uko bisanzwe ahagana isaha z'igitondo ugakomeza amanwa hari hiriwe ituze, usibye ko mu ijoro n'ubundi yakeye rishira ku wa mbere. Ibyi bya Minembwe birimo ibya Gakenke na Karongi ndetse no mwirango hejuru rya Mukoko byifashe muri bira bice bya Minembwe. Bwana Fidel, urumva rero uwo muturage wahatakarije ubuzima mu by'ukuri wari ufite imyaka iri hejuru, abaye wa kabiri ukurikiraho umukecuru nawe twabonye w'imyaka 101 waje koyiswa n'izi ingabo. Abaturage rero bakomeje kuhatakariza ubuzima muri imisozi miremire ya Minembwe kubera amadrone ndetse n'ibitero z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ababonye ni bamaze kuhatakariza ubuzima cyangwa se hari n'ibindi byabashije kwangirika ku munsi w'ejo? N'amatungo arangirika harimo intama, inka, ihene, inkoko n'ibindi byinshi ndetse n'imyaka y'abaturage. Izo drone zigenda zibyangiza haba mu nzitiro, mu mirima ihingwa, mu bisambu, mu bishanga. Ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi n'iriya mitwe ya Wazalendo, FDLR nibyo nibo bagenda bangiza ibyo bintu by'abaturage cyangwa se ibikorwa remezo by'abaturage. Ubu tuvuge ko bafashe umugambi wo kurasa igihumeka cyose undi no kurimbura no gusenya yangije ibyo utunze. Ni mwabo wa genocide n'ugira ngo akumareho imbaraga gukura muri cya gihugu ko n'ubundi bahorana umugambi wo ngo badukure ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwamagana ibitero bya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi dutabariza amahanga ndetse n'undi wese wabyumva kugira icyo avuze kuri ibi, kuko ni genocide yuzuye. Niba umuntu haguruka akarasa amatungo, akarasa abantu, agasenya amazu, agafunga amayira yose yinjira muri uyu muhana, ibintu byose akabihagarika, urumva ko ubuzima bw'abaturage burahagaze mu by'ukuri. Aha rero ni genocide yuzuye iri gukorerwa abo baturage bari muri ino misozi miremire ya Minembwe. Ubu rero tubivuge ko imiryango mpuzamahanga itari kubibona cyangwa se yahisemo kubihebera burundu kugira ngo abaturage bicwe. Yaraye akoranye n'itangazamakuru yaburiye umuryango mpuzamahanga awuburira ko nukomeza kurebera genocide ishobora kwibasira abatutsi bo muri Kongo. Yagiye muri icyo kiganiro yagiye atanga n'ingero, avuga ko amahanga yari yaravuze ko bitazongera kuba nyuma y'abaye ku Bayahudi, atari ko nyuma y'imyaka 49 gusa. Iyo genocide yongeye gukorwa mu Rwanda, ikorerwa abatutsi, ikozwe na leta ya Habyarimana. Ko n'ubundi niyo genocide nyuma y'imyaka 30 FDLR iriya mitwe ihungira muri Kongo kubera ingengabitekerezo yajyanye n'inyigisho yagiye yigisha abanyekongo batari abatutsi. Gukorwa mu gihe amahanga yakomeza kurebera tashireho ingamba zifatika
zabuza iyo genocide kuba. Rero ni genocide yatangiye nk'uko ibiri gukorwa n'ibikorwa bunyamaswa. Reka dukomeze twihanganisha rero n'imiryango yabuza babo mu gutakaza babo kuri ibi bitero bikorwa n'igisirikare cya FARDC muri iyi misozi ya Minembwe. Reka rero dukomeze tubwire muri Bijombo bimeze bite, niba hari amakuru yaho wafashe kugeza muri Rurambo. Ejo hashize Indondo, Rurambo, Rugezi hari amahoro. Usibye ibyo bitero bya drone mu Minembwe, ariko ibindi bice haracyari ituze. Reka rero dukomereze amakuru yacu n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko hagize iminsi hatangazwa imiburo igaragaza ko igisirikare cya FARDC ndetse n'ic'u Burundi nabo bakorana bose bakomeje kwitegura ku mpande zitandukanye cyangwa se ku mirongo y'urugamba itandukanye. Kuri uyu munsi Bwana Bruce, watubwira ko bimeze bite muri teritwari zitandukanye zigenzurwa na FC n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru? Tugiye muri teritwari ya Masisi, ejo hashize ariyo kuwa mbere, hari ibitero byagabwe mu gace ka Kazinga, ni agace kari mu birometero bibarirwa ngo uvuye muri santere ya Masisi. Ako gace kagenzurwa n'ingabo za AFC, ariko ejo FARDC n'umutwe wa Wazalendo bakagabyemo ibitero bikomeye. Ni ibitero byatangiye saa 11 bigeza saa 6 z'amanywa, ariko AFC yongera ibisubiza inyuma kugeza aya masaha. Aka gace ka Kazinga karacyagenzurwa na AFC. Tubibutsa ko mu minsi yashize kabereyemo intambara kandi ikomeye cyane, ndetse kaza kwigarurirwa na FARDC. Nyuma yaho AFC irakigarurira. Urumva rero muri Masisi na Rucuru ni ibice navyo bituwemo cyane n'abatutsi, kuko ari byo bikunda kwibasirwa n'amadrone. Tureka mu gihe cyashize ko mu minsi yashize hari igihe barashe Masisi centre, abaturage benshi barahatikirira, ariko imiryango mpuzamahanga ntacyo yavuga. Kubera iki FARDC ahibasirwa ari Masisi, Rucuru, Minembwe akenshi? Ibi bintu byo urabivuga iki Bwana Bruce? Urebye umwanzi leta y'i Kinshasa afite munini cyangwa se ukomeye ni umututsi. Niyo mpamvu ibice byose bituwe n'abatutsi byibasirwa cyane n'aya madrone cyangwa se ibitero byabo byo ku butaka. Ni ukuvuga ngo umututsi ni ikibazo muri kiriya gihugu. Urebye hariya muri Ituri ahatuye Abahema nabo ni abatutsi kimwe n'abanyamasisi cyangwa se nagwa n'ibitero bimeze nk'ibyo. Nubwo drone zitaratangira kuharasa, ariko urebye iriya mitwe ADF naru nibo bakunze kwica bakibasira ahatuye Abahema, nubwo bibasira n'andi moko, ariko cyane cyane ariko leta ntacikora kubera iki? Kubera kukwizi kuko ADF yibasira byose imvururu ziri mu gihugu tubishinja kimwe n'abandi bose basesenguzi ndetse n'abanyapolitiki batandukanye, kubishinja ko ari imiyoborere mibi. Reka twibutse abadukurikiye ko saha honyine mu burasirazuba bwa Kongo burimo imvururu, ndetse ugiye no muri Katanga hariho indi mitwe igende ibyuka nayo igaragaza akarengane ikorerwa n'igisirikare cyangwa se na guverinoma ya Kongo ishingiye kwivangura, yaba kuri kwisura cyangwa se mu karere ukomokamo. Urabona ahazaza ha Kongo ari hehe nimba koko imvururu zikomeje gutya muri ubu buryo Bwana Bruce? Nagusubiza igisubizo Kabila aheruka guheza ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa La Libre. Barimo baganira ku miyoborere ya DRC. Yavuze izi mvururu zikomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, zishobora kuzaviramo igihugu kigacikamo ibice byinshi, ndetse avuga kuko bishobora kuzaviramo Kongo kuzima ahubwo ikavukamo ibindi bihugu. Avuga ko ibyo biterwa n'imiyoborere mibi ya Perezida Felix Tshisekedi. Avuga ko kubera iyo miyoborere mibi bishobora kuzabyara byinshi, niyo itumye havuka imvururu nyinshi z'intambara mu bice byinshi by'iki gihugu, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nk'uko twabivuze mbere, ibyibasirwa cyane n'ibituwe n'abatutsi. Ni ukuvuga ngo umututsi muri iki gihugu
aracyafashwe nk'umwanzi. ni ukuvuga ngo igihe ubutegetsi butazafata umututsi nk'uwundi icyo gihe intambara zizakomeza kubaho, kandi izi ntambara buriya zizagira iherezo. wenda n'icyo gihugu kivuge nk'uko Kabila bivuze, kandi si Kabila bivuze wenyine, ni ibintu bikomeza gusubirwamo. Abanyapolitiki benshi bakunze kubivuga, ndetse na Kinshasa ubwayo mu minsi ishize yavuga kuko amahanga natareba neza ngo Kongo ishobora gucikamwo ibice bivuye ku ntambara zibera mu burasirazuba bwayo. Mu bigaragara byo biragaragara neza ko imiyoborere ya Kongo idahagaze neza, mu gihe umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar basaba guverinoma ya Kongo gukora ibiganiro ariko yo ntibyubahirize, igahitamo gukoresha intambara. Ahangahe rero iyi ni inzira itari nziza bahisemo gukoresha. Hari kandi guhindura itegeko nshinga nk'uko ishyaka riri ku butegetsi DPS rigize iminsi riri muri iyo mishinga, ndetse bamwe bagiye babyitambika bakora mu nteko nabo bigijweyo kugira ngo iyi shaka cyangwa se iyi miyoborere ya Tshisekedi ikomeze yimakaze cyangwa se ikomeze ikore, kuko n'ubundi ariyo iri